ассалому алайкум дӯстони азиз мухлисони футбол. гузоришамон аз варзишгоҳи миллии лонаи паррандаи шаҳри Пекин дар бораи бозии ниҳоӣ оид ба футбол аз рӯи барномаи бозиҳои 29-уми тобистонаи олимпӣ байни дастаҳои мунтахаби олимпии Нигерия ва Аргентина ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш мешавад. Ман Нарзуллоҳи Латиф, шореҳи варзиш, дар бораи ин бозӣ ба шумо гузориш медиҳам. То анҷоми бозӣ 5 дақиқа мондааст. ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Аргентина. Аз хатти ҷаримагоҳ аз самти чап аз масофаи тахминан 17 метр ҳамлагари дастаи Аргентина рақами 11 Ангел Ди Мария дар дақиқаи 58 ҳисобро боз кард ва он ҳанӯз тағйир наёфтааст. То анҷоми бозӣ ҳамагӣ 4 дақиқа вақт мондааст. аз самти чапи майдон бо тӯб ҳоло бозингарони дастаи Аргентина. онҳо бо либоси сафеду кабуд ҳунарнамоӣ мекунанд. Бо либоси сабз бозингарони Нигерия. ҳоло ҳуҷуми онҳо рақами 9 ҳамлагар аз дастаи Нигерия Виктор Обина буд. ӯ бозингари хеле фаъол дар вохӯрии имрӯза. аз назди пои ӯ бозингарони дастаи Аргентина тӯбро гирифтанд. бахши аввали бозӣ бо ҳуҷумҳои тарафайн гузашт. каме дастаи Аргентина бартарӣ дошт. ҳар ду даста барои голзанӣ имкониятҳои хуб доштанд, вале аз онҳо истифода карда натавонистанд. дарвозабонҳои ҳар ду даста Амбрузе Ванзенкин аз дастаи Нигерия ва Сергио Рамера аз дастаи Аргентина маҳорати баланд зоҳир карда дастаи худро чандин бор аз гол эмин доштанд. қисми дуввуми бозӣ бо ҳуҷумҳои пайҳами дастаи Аргентина шурӯъ шуд. ба онҳо ташаббусро ба даст гирифтанд ва дар дақиқаи 58 ба бозигари дастаи Аргентина Ангел Ди Мария муяссар шуд ки ҳисобро боз намояд. ӯ ба тӯб соҳиб шуд, аз самти чапи майдон ба ҳуҷум гузашт ва аз масофаи дур тахминан 17 метр бо зарбаи сахту нишонрас ҳисобро боз кард. бо тӯб ҳоло боз бозингарони дастаи Аргентина рақами 8 Ивер Банега буд. тӯбро бозингарони Нигерия гирифтанд ва онҳо зуд ба ҳуҷум мегузаранд. аз самти рост зарбаи бозингари Нигерия тӯб аз майдон берун шуд. ҳоло боз ба тӯб бозингарони Нигерия соҳиб шуданд, вале ба хатои бозигари дастаи Нигерия Сани Каита роҳ дод ва тӯб аз хатти майдон берун шуд. ҳуҷуми бозингарони дастаи Нигерия ва тӯб боз аз хатти майдон берун шуд ва ин дафъа футболбозони ҷавони Нигерия аз бурҷи чапи майдон зарба мезананд. ин корро ҳоло Виктор Абина ба анҷом расонд. бо тӯб боз Абина аз назди пои ӯ бозингари дастаи Аргентина Лионел Месси тӯбро гирифт ва худ аз самти чап ҳоло ҳуҷуми дастаашро идома медиҳад. ҳудуди 90 000 тамошобин дар варзишгоҳи миллии шаҳри Пекин ҷамъ омаданд ба ин бозӣ ҳалкунанда ниҳоиро тамошо доранд. дирӯз дар ин варзишгоҳ дастаҳои Бразилия ва Белгия барои ҷои саввум барои медалҳои биринҷӣ мубориза бурданд ва бозӣ бо бартарии комили бразилиҳо сурат гирифт ва онҳо бо ҳисоби 3-0 пирӯз гардида соҳиби медалҳои биринҷӣ гардиданд ва барандаи медали тиллои бозиҳои олимпии Пекин дар риштаи футбол муайян хоҳад шуд. ғалабаи худро дастаи Аргентина то рафт наздик месозад. акнун ҳуҷуми дастаи Нигерия. якбора 8 нафар бозингарони дастаи Аргентина ба хатти дифоъ омаданд. бозигарони дастаи Нигерия бошанд ба ғайр аз дарвозабон ва як нафар ҳимоятгар, дигар ҳама дар нимаи майдони дастаи Аргентина онҳо ҳуҷуми худро идома медиҳанд. аз рост ҳатто ҳоло ҳимоятгар Чибузор Аканкво зарба зад ва тӯбро боз бозингарони дастаи Аргентина соҳиб шуданд.
بازی امروز در حقیقت پرشدت شفقانگیز صورت گرفته است. تنها یک گل در دقیقه 58 و دروازه دسته نیگریا زده ماریا تقدیر بازی را حالا با فایده دسته آرژانتین حل کرده ایستاده است. ولی بازی دوام دارد و اینک در حالت غیر بازیگری رقم 9 از دسته نیگریا ویکتور اوبینا بود. هیئت دسته منتخب المپی آرژانتین و نیگریا را اصلا بازیگرانی تا 23 ساله تشکیل میدهند بجز 2 نفر، یکی از دسته آرژانتین بازیگری پرتجربه کاپیتان دسته آرژانتین ژوان ریگویلمی 30 ساله و دیگری از دسته نیگریا بازیگری که 27 سال دارد پیتر اودموینگی که در دسته لوکوموتیو مسکو هنرنمایی میکند. و حالا در دسته آرژانتین بازیگر عوض می شود. این کشال دادنی وقت است. وقت با نفع دسته آرژانتین و آنها با حساب 1-0 دسته نیگریا را مغلوب کرده ایستادند و امکانی به دست آوردن عنوان قهرمانی همچنین مدال های طلای بازی های المپی را برای خود تا رفت نزدیک می سازند. ما هم آرزو می کردیم که در آینده در چنین سبقت بزرگ در المپیادا دسته منتخب المپی تاجیکستان را ببینیم. ولی متاسفانه دسته منتخب المپی تاجیکستان در دور مقدماتی مغلوب گردید و از حقوق شرکت در دورهای من بعد محروم شد. البته برای تا به بازی‌های نهایی راه یافتن بسیار دورهای سبقت را باید پیمود و تنها دسته‌های پرقوت به این دست بیابند. یک وضعیت خیلی خوبی گلزنی بود. وضعیت خفناک را بازیگران دسته آرژانتین برطرف کردند. حالا دقیقه های اضافی که داور به بازیگران معین کرده است 3 دقیقه ادامه دارد و باز هجوم دسته نیگریا از مسافه دور بازیگری دسته نیگریا ویکتور اوبینا حالا ضربه زد. ضربه سخت بود ولی آن به نشان نرسید. در این لحظه ها حتی حمایتگران هم از دسته نیگریا به خط هجوم گذاشتند ولی بازیگران دسته آرژانتین سراسیمه نیستند. دروازه‌بان آنها سرگیو رامیرو حالا توپ را به نیمه میدان دسته نیگریا زد. هوا گرم است. نصف روزی این بازی شروع شد. حالا هجومی دسته نیگریا بود و توپ را دروازه‌بان آرژانتین سرگیو رامیرو داشته گرفت. آن را زود به نیمه میدان دسته نیگریا زد. قاعده بازی از جانب بازیگران نیگریا ویران شد و اینک صدای پشتک سرداور ویکتور کاسایی از مجارستان از انجام بازی فینالی بازی نهایی در رشته فوتبال از روی برنامه بازی های 29 تابستانه المپی بین دسته های منتخب المپی آرژانتین و نیگریا درک داد. توپ یگانه در دقیقه 58 به دروازه دسته نیگریا زده حمله‌گر آرژانتین رقم 11 انگل دی ماریا تقدیر بازی را با حساب 1-0 به نفع بازیگران آرژانتین انجام داد و این دسته صاحب جای اول عنوان قهرمان بازی های المپی و مدال های طلا گردید. مدال های نقره و جای دوم نصیب دسته نیگریا شد. دسته منتخب المپی برزیلیا که برای جای سوم بر دسته بلژیک با حساب 3-0 غالب آمد مقام سوم را کسب کرد و با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود. و اینک حالا در میدان بازیگران دسته آرژانتین آنها را
гарму ҷӯшон ҳаводорони футбол ҳудуди 90 000 тамошобин табрик мегӯянд ва мо ҳам дастаи мунтахаби олимпии Аргентинаро бо ғалабаи бузург пирӯзияш дар бузургтарин чорабинии варзишӣ бозиҳои олимпии Пекин табрик мегӯем. Диего Марадона дар варзишгоҳ ӯро дар монитори варзишгоҳ нишон медиҳанд ва мухлисон ба ифтихори футболбози машҳур ва ситораи дурахшони футболи ҷаҳонӣ собиқ бозигари дастаи мунтахаби миллии Аргентина Диего Марадона кафкӯбӣ карданд ва ӯ инчунин бозигарони ҷавони дастаашро ҳоло табрик гуфт. дӯстони азиз, мухлисони футбол, дар ҳамин ҷо гузоришамон аз варзишгоҳи миллии лонаи паррандаи пойтахти Чин, шаҳри Пекин, маркази бозиҳои 29 тобистонаи олимпӣ ба анҷом мерасад. шореҳ Нарзулло Латипов. шоду пирӯз бошед.